Niko Jack ndavuze ngo icara utsaba imbabazi. Yewe Jack ngo nicare ngiye gusaba imbabazi. Niko Jack ni giki kiri gutuma utansaba imbabazi koko? Uri umugabo wanjye gurandongora. Uri umugabo wandongoye. Uri igiki wakigorgiye kurya ngiye nicara ngagusaba imbabazi. Kumanya ko please niko Jack nguvuze ngo iki? Ese uboneka nkubaza nago ndi mukuru ko nyine atakurongora. Ushobora kuba ukuze ariko uri urupeti mu bwonko wakikaritasiwe. Se Jack no kubera kiri kunuka kweri. Ngaho unyita indaya ngaho naraye kwaso cyangwa kwa nyoko, ngaho unyita umusazi ngaho nagiye kugusaraho ngaho na man, ngaho unyita kandi Jack nutansaba imbabazi ndakurukana muri kano kazi. Uruganda surwaso, uruganda surwa nyoko, uruganda surwawe, urahaha natwe tugahaha, turatugabane n'ibyanga bimeneke. Subundi Jack famille yiwanyu ibaye hute? Imikino yose urakina, uratobatobanga. Famille yanjye ishyire hasi. Kubera iki se Jack? Kuko sabatindi nkawe. Si ibigoryi nkawe. Ariko Jack reka nkubaza bivuze ko ibintu byose bafite ngewe natabifite. Sha nana kimwe cya kabiri. Reka Jack nago nabyemera n'amafaranga mfite. Naho mwahurira wagicucu. Kandi Jack ibyo wigira byose nutansaba imbabazi. Ngimbabaze ngo ngiye ngo nina kwake nazo musabye we ku mama zeno. Nazo nsaba. Nazo ngusabye nawe ugenda uzinsabe. Na Miki yansabye imbabazi ngo we nago uzinsaba ugomba kuzinsaba ku manina. Ngo Miki ngo nawe yansabye imbabazi ngo nawe jya hari uzinsa. Nazo ngusabye ko mama zeno nge nago nikigirwa nago uri kigirwa mana cyanjye wagicucu. Tajyana ziba. Yewe. Niko buriya ngaho kugira ngo Imana izagira ute? Aho kugira ngo Imana izamereze umugabo nzagenda nkifatira ku gakanu. Gashaka ku muyobozi ngo niho icyuma akarinda hasi ngo twangushya kana mu nzu. Uwo mugabo ngo Imana izagira ute? Uwo mugabo Imana izamukurira yari. Imana izamu umugabo mbasha kubaha. Buriya kwagira ngo urihindutse. Oya ntabwo uwo mugabo nyimushaka ko nsigaye mbona abo bagabo bameze gutyo bagiye basigira abantu depression ikenda kunisha nta depression nyene muri life yanjye. Ngo urashaka umugabo? Ashaka umugabo nimubona tuzabana tukabana gatatu. Hajya ngo mwebwe iki? Twe turiragira ikicyura. Nta wakubaza ngo biriwe he. Ko gasuku none si cya gikobwa bimeze bite? Kirabizi cyarankwebye cyarantorotse na Gasuku ngo cyaragutorotse none zero wakibwiye ngo iki? Ndakibwira ngewe nje mu mujyi wa Copenhagen ndagushaka tubonane ndanahava ngutumisa. Reka Gasuku none se wari kumucumita amasaha ngahe? Baguyicumita nibura amasaha 12. Wari kumucumita ayo masaha yose kiri hehe? Nkiri mu musundi wacu. Ubundi warangiza? Ubundi narangiza ngahita nikubita urushyi mu musundi igendera umuhungu w'igikoma. Gasuku ngo reka tubireke ese ubundi Gasuku wazambye nkizira Kigali. Narabikubwiye ubushize. Gasuku bimfashemo pese ubundi Gasuku wabuze ukuntu mbayeho. Abantu banambwiye ukuntu bayaho ngaho. Nose ubu Gasuku ubu nanye nzagira Kigali koko. Hari igihe kizagira ukisanga Kigali. Reka Gasuku ntago nabyemera ariko ni kera. Sinakera. Se Gasuku uri kumbwiza ukuri koko? Ibi nkubwira niko kuri. Ntiwabura uwa mbere. Ntiwaba ugiye kuba kandi uwa nyuma. Kandi Gasuku warambwiye ngo nzi Kigali disi ndanga. Ngiye nkubwira inshuro nyinshi ndanakwinginga ndakwaneka se waje. Zovungiye kujya mvuga akantu ugasubiremo. Ngiye kunanuka kubera ibitekerezo. Ngiye kunanuka kubera ibitekerezo byawe. O Pirishite o mama. Pirishite o mama. Tugiye kurimba noneho bazi mwese muririmbe. Tugiye kunanuka kubera ibitekerezo. Ngiye kunanuka kubera ibitekerezo byawe. O Pirishite o mama. Pirishite o mama. Okay, ngiye kuba kandi karirimbo. Ngewe sinjyambura ibitotsi. Abasore warabananiye uterana indobo bakagukunda. Nyine mwese muririmbe. buhoro. Hajya Nzovu iyo ndirimbo ni yande? James. Chitafu hajya ngo niturangize ikiganiro ngo mubabare rugira ute? Mbabare nge ngukanza akanyenyeri rwose nk'umuhungu. Nzovu suri kumva ahubwo Chitafu gakande mani nibonere n'ibiceri. Bajimije kamera nibwo ngakanda. Chitafu gakande mani kandi wowe bimbwiye. Ushuke nge ngo nkanda akanyenyeri karimo kamera yaga. Sikovi ngumugabo wawe agize ute? Umugabo wanjye arakomeye. Ngo niyo mpamvu mu bagabo bari mu Rwanda ntibuka uko mungana. Ngo kandi ngariwe. Ariwe ndarana nawe. Ubwo se hadakomeye ni. Sikovi ngo ufite iki? Ufite support y'amategeko. Hajya Sikovi ngo ibyo ukora ngo nguki? Ibyo nkora niba bikurikije amategeko nemerewe kubikora. Ubwo se amategeko iyo arenzeho bigenda bite? Iyo nyarenzeho barampamagara. Ribira nzabonije.
ubwo kuba utarajyayo kuba ntarajyayo sindayarengaho. noneho Sikovi ugambiriye gukosa Gusa singambiriye gukosa. Sikovi ng'abantu bagerageza iki Abantu nibagerageze bajya impaka ku bitekerezo. ariko Bio shanda kwikundira uburyo abaniga abantu leta nabyo bizansaza. reka none basanzwe bagutereta ngute Ngo buriya ntabwo uzagwa. mbega abahungu b'amadage we nibakundekere ahubwo se Bio ubushaka ngo baguterete ngute Byibuze uri keza. byibuze akavuga ati ngo uri keza none ngavuga ngo iki Uzi kwiruka kabisa. none se Bio nandi mitome kubwira Ngo buriya se weditinga amasanga. mbega abahungu batazi gutereta nose ubwo Bio ubwo guhera mu gitondo gutereta akageza sangahe Saa 9 zikagera amaye. harya Bio ngo bakunda kugutereta ngo iki Ngo usere yaritsindwa ngo ntago warize. ngo ubwo ari gutereta ukamusubiza ngo iki Nararize. niko buriya kucaka mu rukundo tukikundanira karamata ariko ibintu by'urukundo genda ndagwe ko uwo mutima aho hantu hari urukundo reka hagiye hehe se iby'urukundo rwa ibyo byihorere. none se buriya kwanze ko dukundana wanze kugira ngo natazakubwira ngo iki ngo byawagiye hehe ngo uri hehe ngo urataha ryari ngo ubwo uri kumwe ngo na ba runaka ngo wariye cyane ziba